Kipat reunget Hindu ha kasing palay jong katayo kelami dak jingshit rem ha kabani shimbenta ha kasing ikot jong jing laniam Durga Puja. Ha kaba kila pendap ek jing pengam igi dorblay ha wa amkra kabadan ha polo ha kanong ba shelo. Kumbat julong malakas nam kireungit Hindu kelara kia kejinglan yang Durga Puja kebasan sengi kebelasdang narok arpu pratrek unai luar bat kebalakot aka arterek urisau. Balapan kot yaka deka belet pengam no igidur belai hawa amkara Apollo kebadan kenong ba shilong. Hakaba keladon gumbahnya pau telik puja pandal komiti rengkat bagi kenong shimet kebalawan man pengam igidur belai hawa amkara. Nalur kani lapan dapru ikene kejinglan yang makaleng ki distrik jang kejala Meghalaya di kireungit Hindu. Bat kani kejinglan yang kelalong kebayat bet yaka belasa kiru bala perking bahaya kejing pahara akaleng kejaka. Kejing rakhe ke Durga Puja kedai kumsi benta jang kejing job jang keblai Durga ya u Mahishasura ne kejing job jang kebabaha persyaai kebasniu. Kani kejing lit pengami gidur belai kelas sedang naruk performance step akaba kireungit Hindu kenong ba shlong wat ap pedang kejing hap uslap lemi renti de kejing kemen ba kejing syongshit na lagi puja pandal ban senran ki kali ki bakit gidur belai haduk bandepoi hawa amkra polo ha kabala pendap kejing pengam ya gidur belai ha kini kawa.